Amakuru yacu tuyakomereza no mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu kagari ka Runyanza mu murenge wa Nyarubaka urusengero rw'itorero ADEPR rwagwiriye abantu umwe ahita hasiga ubuzima abandi barakomereka. Dore ko abaturage bavuze yuko uru rusengero rwari rwubakishijwe amadafari ya rukarakara, ndavuga amadafari y'ibitaka. Dore ko bavuga yuko kandi bateranyije amafaranga menshi yo kubaka runo rusengero bazi ko bazubakisha amadafari ahiye, turavuga ruriba birangira bikoreshereje amadafari asanzwe. Aho uru rusengero rwaguye ku gicamunsi cy'uno munsi rugahitana ubuzima bw'umuntu umwe abandi bagakomereka. Abaturage batuye mu bice bitandukanye by'amajyaruguru bahangayikishijwe nuko umwaka w'amashuri 2025-2026 batangiraga bishyuye amafaranga y'impuzankano y'abanyeshuri kugira ngo babahereze inifomu bazaze ku ishuri basa neza. Bavuga ko kugeza izi saha batarahabwa impuzankano, ndetse bavuga yuko rero ibi ngibi biteye imbogamizi abana babo kujya ku ishuri bambaye inifomu zishaje kandi barishyuye inifomu nzima. Aborozi batuye mu karere ka Nyanza barasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB gukurikirana indwara idasanzwe iri gufata ubwatsi bw'amatungo, ndavuga urubingo, ndetse nibuzane ingingo bukahita bwuma. Dore yuko abaturage bavuga yuko RAB nitabikurikirana inka zabo ziraza kwicwa n'inzara, umukamo ukagabanuka. Nibashake umuti wa kino kibazo kugira ngo bashake umuti bateramwo buno bwatsi kugira ngo iyi ndwara iranduke mu buhinzi ndetse no mu bworozi. Incamake y'amakuru niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kamonyi mu kagari ka Runyanza mu murenge wa Nyarubaka. Urusengero rw'itorero ADEPR rwagwiriye abantu umwe ahita hasiga ubuzima abandi barakomereka. Dore ko abaturage bavuga yuko uru rusengero rwari rwubakishije rukarakara, ndavuga ibigigi by'ibitaka, bikaba byateye kugwa cyangwa igikuta cya runo rusengero kiragwa kigwira abantu benshi bari baje kuhasengera, umwe ahita haburira ubuzima. Dore ko abaturage bavuga yuko rwiyemezamirimo wubatse runo rusengero ibi byose babimushinza bitewe nuko bishyuye amafaranga yo kugira ngo uru rusengero rwubakishwe amadafari ahiye bikarangira yubakishiriza rukarakara. Dore ko abaturage bavuze yuko isengero nk'izi ngizi zikwiye gucika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, zidakomeye kandi zitubahirije cyangwa zitujuje ibisabwa. Dore ko abaturage uru rusengero bavuze ko bagiye kuruhagarika burundu, ntibazongere kujya barusengeramo bakajya mu zindi sengero. Abaturage batuye mu bice bitandukanye by'intara y'amajyaruguru bahangayikishijwe nuko ubwo umwaka 2025 n'umwaka 2026 ubwo abanyeshuri bishyuraga impuzankano cyangwa ababyeyi bishyuriraga abanyeshuri babo impuzankano, kugeza na n'ubu ngubu izi mpuzankano ntago ziraboneka. Ababyeyi bakaba bafite impungenge n'imbogamizi y'ukuntu inifomu zimara hafi imyaka 2 zitaraboneka kandi barazishyuye. Bikavuga yuko rero ibi ngibi bituma abana babo bajya ku ishuri basa nabi bitewe nuko inifomu bambaye zacuye kandi barishyuye amafaranga y'izindi inifomu barishyuye ikigo. Umuyobozi w'intara y'amajyepfo umva kuntu yavuze ku muyoboro wa telefoni. Reka mbikurikirane, iki cyumweru kirarangira zibonetse kubera ko zaradozwe. Abaturage bavuze yuko izi inifomu nibatazibona bazadodesha inifomu hanze kugira ngo abana babo bajye baza ku ishuri basa neza. Dore yuko ibi ngibi byahise bituma bamwe mu babyeyi batangira kwigaragambya bavuga yuko nimba kubahereza inifomu byarabananiye babasubize amafaranga yabo kugira ngo barebe uburyo ki badodesha izindi inifomu. Dore yuko itangazamakuru ryahagiraga rya Kidasamura TV Rwanda bahise bababwira n'ibindi bibazo byinshi bikunze kubera hano mu ntara y'amajyepfo. Aborozi n'abahinzi batuye mu karere ka Nyanza barasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB gukurikirana indwara idasanzwe iri gufata ubwatsi bw'amatungo aribwo bita urubingo, ndetse abaturage bavuga yuko iyi ndwara ifata buno bwatsi bukahita bwuma aho kugira ngo bushibuke. Bavuga yuko rero ibi ngibi bituma inka zabo zitazongera kubona umukamo bitewe nuko inka iyo ziriye urubingo aribwo zibona umukamo. Abaturage bavuga yuko rero RAB
nta kintu ikoze byatuma iterambere ryabo risubira inyuma. Ni mu gihe basaba RAB yuko yashaka umuti wa kino kibazo, bagashaka umuti batera mwa buno bwatsi bw'amatungo kugira ngo bwongere buzamuke, dore ko abaturage bavuga ko bari bamaze kuzamuka ku kigero cya 99% mu bijyanye no kwihaza mu biribwa ndetse no mu binyobwa, ndavuga kunywa amata. Ni mu gihe abana babo batarwara bwake, batakirwaza bwake bitewe nuko imirire yabaye myinshi. Bavuga yuko borora bagasagurira amasoko, bakanahinga bakeza bakanasagurira amasoko. Bavuga ko rero RAB nibatabare ibakemurire kino kibazo iki cyorezo kiri gutera ubwatsi bwabo. Amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimbere bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Nongera kubifuriza Noheli nziza bantu munkurikirana umunsi ku munsi. Rero banyarwandakazi, wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha, dore yuko dufatanyije nta kintu tutageraho. Iyi cano ni iyanjye namwe ibafitiye akamaro, nanjye imfitiye akamaro kubera ko muyikuraho amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ibiganiro bya Kidasamura TV Rwanda nakagaruka, mureke twinjoyinge umunsi mukuru.